Makiparty na kasamang mataklang Mix Club DJs. Noy, tagasain ka. Taga-tigaon. Quality, the best in intensity. Here on Casases Disco Mobile. Basta DJ Mark Idol. Noy, tagasain ka. Taga-tigaon. Totoo yan. Wow, Adi. DJ JR of Dolog Mix Club. DJ Walang Bisyo. Adik lang sa remix. Budot na! 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 This is Team Bicol. JR of Sitio Kawalog, Tagbakong Legazpi City. Budot na! Budot, 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 budot. Budot, 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 budot. Budot, 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 budot. Budot, budot, budot na! Budot na! Budot, 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 budot. Budot, budot, budot na! Budot, 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 budot. This is the mix. Idol talaga. Team Bicol. Team Bicol. Team This is Team Bicol. Idol talaga. Idol talaga. Idol JR in the mix. The music that you wanted, we will mix it. This is Team Bicol. Team Bicol. Team Bicol. Team Bicol. Team Bicol. JR in the mix.